Vuin hi December ni nga sang ni som ni panga zirtop ni ani a clear tu le ngai thatu te chibai le vekule kan video te top thlengin min lo clear sakin mi lo ngai thak sakula min lo like sak ve ngei donya khutlang shwai tu tang rualin heroine enge mosa tan man Mexico pachangin heroine an man ni thum thlasom pani sang ni som ni panga zanda rukvel khan new vervekwai me vc le mhp tang ho chuan heroine thnem takan mana thulak nei na tarlan danin manipur atang lo lut Mexico pakhata tangin heroine hongza som le anei tu pu som ching kumsom li paruk wife of mongnau new lam ka le lunza thanga kumsom li pani son of thandang el new lam ka an mana new verve khotlang hian heroine an man le anei tu pu te hi sakordai police ne na an hlan ngalani chief minister in meichhenau pangte kom Nimin Khan Aizol Sumtual Miniko a Mission Sakti Nwaya State Hub for Empowerment of Women SHEW Women and Child Development Department te buat sayin Chief Minister Pulal do omale meichhizir lainau pangte inkom na hun Meet Your CM with Adolescent Girls a celebratory plantation of trees under BBBP buat sai ani ahon ne inkhom toya thu soimasa in chief minister chuan tuna kan sarkar hi Mizoram chanchina cabinet minister atana mechia nei masaber kan ni a kan emele pi beril vane sangi chuan kan ramro rel na sangber assembly session min lo kai shwai to boka ama saberatan gender budget kan nei bok kan officer te zinga mechia antam hle a Sarkar office tin hi han fangila na thok tu zinga mechia an lo tam deuh jok zel thin kan sum don na mun te chu kan mechia te enkol deuh ve kan ni voter sa mechia tam zokin mi pa te agin in thitlem jok zel bok thin tin kan namzia le ti phunga mechia te thliarna atam lem lawa namdang te ne na khai khin chuan aziaum pol tak kan ni ome kan sarkar hian kan mechia te ven himna le choi kan na konga theitop kan chhuarenga tuna poihan working women hostel thar tur hi mun pasaria kan same kani ati saske changin falcon ITI Tenzol Champhai Lunglei Ramtharveng Khatla le Ramhlun Sports Complex ate working women hostel hi sakme kan ni a ne sa pariat aizola pali le Lunglei Saitwal Mamit le Siaha ate anum mek bok Pilarin Pui Minister SW WCD po inthu soin WCD scheme pakhat mission sakti nwaya BBBP Beti Bachao Beti Padao nwaya vo in program chief minister le meichetlei rol te in biak po theina hun le thingphun na hun hi manani chu lom omati thu asoya meichia te hum him na le chomdol na scheme sang omte asoi ba ka Ashe chiang du tan engtiklai pu in 181 toll free a call chin theireng thu asoyani chief minister hian no pangte ne na inkom na hun anei zuya an zona sang te chan sak ba ka fuina nei ngala no pangte pu in nuaman ti tlang hle ani he inkhom na hian St Paul's Higher Secondary School Government JL High School Government Sonpui High School New Hope English Medium School le Mount Carmel School atangte in zirlai meichetlei rol thlan chhuat te antelani chief minister hian aizol sumtwala hian thing aphun boka Bilal Zarmoi IAS Commissioner and Secretary Social Welfare Women and Child Development Social Welfare Women and Child Development SW WCD chuan in khom hi akai shwaya chief minister in ansom na ati hlotlin sakawangin lom thu asoya Mizoram thangi changte director WCD chuan lom thu soin in khom kharani MHCS a cheng nuai sangriat zali panga pek chwa ani to Mizoram sarkar chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme mangtu damlo te enkol na sen sawatan MHCS kalpui tu damdo intehna November ni somni pariat sang ni somni panga thleng khan cheng nuai sangriat zali panga apeto Mizoram State Healthcare Society MSHCS how to tenhne na changa wanglai ni thudon danin MHCS kalpui ani chantir April sang ni somni panga changa November ni somni pariat sang ni somni panga thleng khan MSHCS chuan MHCS kalpui tu damdo intenhe na damlo enkol ni sen so cheng noi sangriat zali panga an petoa heng hi MHCS kalpui na damdo in shanga damlo singa sangli zani somruk pakhat enkol na bilani MSHCS how to the chuan damdo intenhe na bil pek le turan poi pui mek thule
December ni thum khan pek thei anin be sei thu an soyani Mizoram MUH CS Empanel Private Hospital som pathum le Empanel Private Day Care Center pathum awmba ka Mizoram chunga sarkar damdoin zongsonga MUH CS hi manani a Mizoram pona Empanel Hospital somni pangale Dim Empanel Hospital som pathum awmek pokani Kumin July thla khan dam lo sing khat zaruk somnga pani bilatan MUH CS kalpui tu damdo intene na cheng Bible che som pali magtaduai kwa noi ruk singa sangthum zariat somni pali pek ni in atamber thla ani a April thla khan dam lo bil sang khazanga somli pariata tan cheng Bible che khat noi kwa sing ni sang ni zali somnga pali pek ni in atlember trum ani MUH CS hian kum sang ni somni panga tru sang ni somni parukatan sarkar na thok chung ko sing thum sang ruk zathum somni pali civil pensioner chung kwa sangria zasari somthum pathum le ABPMJAY lut noi ni sing ni zali somruk pathum le ashan pa poisa choi enziak lut contributory chung ko sang ni za somthum paruk an oma CSS le granin 8 GIA noya thok enziak lut za tero sha thei alanilo FCS and CA Minister in Pulalung Nemale Kabuzia Consumer Tezin Kong Tlangzar Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Minister Pubilal Chansavatsuan Nimin Khan Aizol Press Club Consumer Activist Pulalung Nemale Kabuzia Consumer Tezin Kong Ti Chu Atlang Zara Pubilal Chansavatsuan Le Kabuziak Tu Pulalung Nema in Pek na le na thote chu ro puyati thu soyin Consumer Te Dikna Chanvo hum halna konga Chanjwala Trulzia asoi boka Consumer Te ham chatna tura sarkar malak na chishang shang atar langani Minister chuan Consumer Tezin Kong le khabu chu mipuin an hluta trulzia le Consumer Rights chungchanga shat na zaw zok petu ani abei sei thu asoi boka mipui chan pual pek chhuana konga mipui sarkar le NGO te tho hona tha nei atrulzia asoi bokani Agriculture Minister Publicity Vanlal Ruatan Thingdol Agriculture Farm asak ni zung chakna manga alu chi metric ton za da thatheina solar power cold storage nimin khana hong ahonna in khoma Publicity Vanlal Ruata chuan Kolosip District chunga department shang ti malak na chu shiata nuamin alom om hle ti asoya kutna thok tu te har satna lian tak pakhat chu ahun taka thlai chi tha an muthin lo chu ani thu soin alu chi tha po ahun taka an muthin lo wangin an thar chwa tur ang an thar chuak theilawa ahun taka achi an mu thei chuan an thar tam nge arin omani ati Agriculture Minister chuan kutna thok tu te har satna ashia thiam pui thu soin Minister ani angin kutna thok tu te tan theito pa ma alak thu asoyani cold storage an hon tak po kutna thok tu te tana masona rural poimo takani a an ma mo zong phushuk lo ma se enge machena apui the nge rin thu asoya Agriculture le akai noi department te chanrwala poimo thu le ma son tur chuan tun lai khovel thiam na chortang kaya tul thu asoibok solar power cold storage 100 MT for potato seed hi Nabard RIDF scheme noya changa sakni in asaknan hian cheng Bible chhetni noi somnga pariat sing riat le sangkwa man ani jail alun damchung jail tang tur mi somnga paruk om Mizoram damchunga jail tang tur mi somnga paruk anom meka nimin December ni le thlengin Mizoram jail shang soma mitang sangkhazasari somruk parukan oma om theiza taya mitang tamna hi zanga somsari pahni atling prison department tarlan danin Mizoram jail som omin chu mi sangkhazali somkwa paruk om theina ni lain tang om mek za chu mi sangkhazasari somruk parukan tlinga central jail aizol chu antamna berani jail lian ber central jail hi mi zali somriat om theina ni lain vo in thlenga tang za chu mi zariat somsari pariatan ni a tang om theiza tan pelna chu zathum somkwa pariat atlingani Chief Minister in Lon Pechuak claim le lutuk bank national benchmark phak lo le lutuk te chu en liam mai chia an ngai lo thu asoi nimin ni le thlasom pani sang ne somni panga khan Ijal Club pa Mizoram Sarkar Chiat Pui Bank om zong te in to khom na le an na tho thlir let na state level bankers committee SLBC for the quarter ending September 2025 ne ni a Chief Minister Pulaldo Oman atel pui Pulaldo Oman chuan Chief Minister ani nuwa SLBC atel pui trum ni na ni thu soin meeting masar tanga te in masona do om tak motora oma
alom hle ni api taken CD ratio nei tha bank pathum MRB SBI le Apex Bank te chunga lom thu akasoyani chuti rualin bank chen khat loan pe chuak claim le lutuk national benchmark phak lo le lutuk te ro hi chu en liam mai chi ni in kan ngai lo ti in CD ratio nei niam ber 5.30% chau tling phak bank pakhat chu an Insawifiah na explanation anena thelu rang turin asia tirani Chief Minister chuan Mizoram Sarkar chuan mitin ban phaka bank te hi inzar phar ula an du ti soyin tuna branch kan ne mek zani somsari pariat zinga za somriat pathum te hi aizol lunglele kolasi pa an oma adang somkwa panga te hi district dang pariata an inzar phara vo ina hian he SLBC le RBI ne na hian bank te inzar phar dan hi lo ennona thingtlang mi puite ban phaka intizau ngei turin ka nge na ni ati Sarkar thu chhuatar lan danin bank te hi an sum don tling khoma tanga te a za somruk tal mi pui hne na puk tir tur be se an ni a he hi an tho te na lang sar taka man ani chin tun SLBC report alan danin Yes Bank Badan Bank SSFB Axis HDFC ICICI le CBI te CD ratio chu 31% ai niam vek an ni Mount Carmel le La Montessori ten India Huap quiz competition a final thleng Food for Thought Foundation le Monosep ten anbuat sai India Rampumpui School zirlai no pangte pual quiz competition reading decathlon final January ni som pasari sang ni som ni paruka nei tura Mizoram atangin Mount Carmel School chaltlang le La Montessori School mission veng te chu thlan an ni First round hi August ni somni panhe sang ni somni panga a MYC malak na in online mode mangin MYC conference room a puat sayani a heta han school pali antela he round a han North East IO tur than anni a North East IO tur hian Mount Carmel School le La Montessori te hi than anita ani November ni somni pakwa sang ni somni panga indoor Madhya Pradesh nei regional round so paltlang le in tuna hian January ni som pasari sang ni somni paruka National Round Final inti siak na machon turin Mount Carmel School le La Montessori School te hi anin buat sai le mekani Regional Round Indoor Madhya Pradesh kalna sen so hi MYC chuan sum le pai tum sakba ka MYC office a MYC chairman Pumal Somjwala ral te chuan briefing anei puya fuina thu te asoyani hetiang in elna lian tham India Rampum Huap quiz competition a final round thleng thei school an nei hi MYC chuan an lom thu le an chuan thu an soyani Lungle district chunga ASF wanga vokthi tin hena zang na tum na pe kan ni Animal Husbandry and Veterinary AHN Veti Department Lungle District chuan kumsang ni somni pali chunga vokpul shi African Swine Fever ASF awanga vokthi tin hena zangna domna chengnoi somli pasari point panga pahni chu ASF twar tu chung ko zanga somkwa pakwa tin hena an pe chuak Lungle District chunga vokthi sang khaja somriat pariat tana pek chhuani in tho thuma pek chhwa ani a anu nong ber hi adong tu tur te bank account a December ni sang ni somni panga khan thun felani Râpthlak ombik African Swine Fever hi Mizoram State Disaster Management Authority chuan kumsang ni somni pali chunga tan State Pacific Disaster a apuana wangin kumsang ni somni pali chunga ASF wanga vokthi te hi State Disaster Response Fund atangin chomdol na pek thei anni chomdol na nwaya hian vokthi pakhat tan cheng sangli zel pek thei ni in chungko pakhatin vokthi paruk thlengin chomdol na andong thei ani tuilek report tha choimoi PH department chuan nimin nili thlasom pani sangni somni panga chhun khan an department conference hall a tuilek report na app mang thazwal te choimoi na hun an buat saya PH minister professor Lalni Loman aman pui Professor Lalni Loma chuan me puile department tho hona chu ro pui ti thu soyen an choimoi te chu an thanem ngai na lom thu ashila tuilek report na app hi vil reng ani he app kaltlang hian tuiluang ral tur litar tam tak kan veng theya department malak na tur chin chu a thei angarangin kan siam tha class tara changa mimal connection link alo omero chuan anei tu te siam that tur ani a an siam wat lo chuan connection ti top sakpo danin a phalani ati tuilek report ne app man ani changin PH department chuan report zathum andong to a
report nem zual chawl moina an hlan te chu pakhatna voi somli report tu PBL cross moi ni in cheng sing khatlan ani a patni na eflal mangaya chan mari veng chuan voi som pani a report a cheng sang sari an hlana pathum na dong tu RK ni thanga chan mari veng chuan voi kwa report in cheng sang nga hlan ani Mizoram Governor hlui kan chan ta India Rama Governor no pang berani Mizoram Governor hlui Swaraj Kaushal kumsom sari pathum husband of Susma Swaraj New Delhi cheng chu nimin nili thlasom pani sang ni somni pangatlai khan athi Swaraj Kaushal hian nimin tlai khan a om na ti thu soin rang takin aims pan pui ni ma se an thlen chuan doctor te na thi thu an puanga ama hi senior advocate ani Swaraj Kaushal hi February ni riat sang khazakwa somkwa khan Mizoram Governor tan lak lu ni a February ni kwa sang khazakwa somkwa pathum thleng Mizoram Governor ni na achela Mizoram Governor tan lak lu ni hian kumsum thum pasari mi ni in India Rama Governor no pang berani Mizoram People's Movement ZPM Southern Headquarters Lunglei Moto Kalphung Thar Mipui Sarkar Lunglei Mizoram State University da tura amun ma turle trulpoi modang te chaktaka bo zui me kani Lunglei Mizoram State University da tura malak nakal zela amun turle administrative building lo lo lok tur thli thlain nimin jing khan puvimal somtluanga MLA Vice Chairman High Power Committee Lunglei Hovin High Power Committee Lunglei member de chuan ma an la zui me kani Lunglei Mizoram State University da tura hian Mizoram Sarkar chuan High Power Committee Lunglei chu amun ma tur thlan thua le trulpoi mo sang ba ka administrative building lo lo lok tur le truldang thlengin ma lo la a dap turin mo phurna pe a hemi chung changa hian theitop choin ma an la zui mek zelani Puvimal somtluang MLA Vice Chairman High Power Committee Lunglei ho hian HPC Lunglei member de chuan a the angarang le chakin MZSU Lunglei da turatan ma an la zuya chumai ba ka Lunglei NGO sang IO tele prominent tele mipoi mo te po meeting nei pui to in MZSU munma tur le trul sang te lungrol taka malak na le soi ho na te nei ani to bok tun din huna hian High Power Committee Lunglei le NGO sang IO te prominent tele mipoi mo dang te nei na meeting nei to soi ho na te chu Puvimal somtluang MLA Vice Chairman High Power Committee Lunglei kai shwana hnuaya a thopui HPC member de chuan chaktakin bo zui na thokin ma an la mek zela MZSU munma tur le administrative building tur lo ka siam tur hian ram mana fel tak siam thei be se me ka ni bok MZSU munma tur le trul dang poi mo sang ram mana siam fel te hi Mizoram State Legislative Assembly pompui turin sarkara thelu ani donani nimin zinga MZSU munma tur le administrative building lo lailok tur dap na le thli thlaina hian Puvimal somtluang MLA Vice Chairman HPC Lunglei hi a thopui member Pulalram Liana Papui MLA Lunglei South Pusilal Mingliana President ZPM Southern Headquarters Lunglei Reverend F Sangvela retired baka Pu H Lelzar Liana le Pusil Vanlal Muana 10 an troi omani Lunglei MZSU da tur malak na sang kalpui me ka hian lungrol takle phur takam malak na le tho ho na nei chho me ka ni chu Puvimal somtluang MLA Vice Chairman High Power Committee Lunglei le a thopui HPC member de chuan lom omanti thuan soya malak nakal zel tura ra thatak le lungrol taka thokho zel turin an somani issued by Media Information and Publicity ZPM Southern Headquarters Lunglei Nili thlasom pani sang nge somni pangani ngani news Middle East sa Christian an claim zel Israel le Muslim firfiak pol sang te in dona wang hian Middle East atang hian Christian te hi an pem chuak na sa a chu wangin Christian population hi atlaniam sot mani hetiang din muna anoma wangin tunla hian poplio chuan helai ram hi atlo kwal meka ni somthum November khan ama saberatan Lebanon atlo a tuna Middle East ram mun ni a Christian din muntlang puite chu pakhatna Lebanon tunma chuan Lebanon hi Middle East sa Christian tamna ber ani thina chu wangin anram president chu Christian ani turani a anmani do tu Muslim atangin Prime Minister anom chien tun thlengin chu anlakeng ko ani Christian jing apo Catholic hi antam bera kumsang ni somkan magtaduai ni point bial pasari anni a kumsang ni somni pali khachuan magtaduai nia an tatha ani
an tlem na chan ber chu Muslim ferfiak te wang hian an bung rua le in le lo te shalin USA, Europe, Australia le Latin America te an pem chuak thina tunma chuan Lebanon a cheng ferfiak pol Hezbollah te ho hi an chakin Israel tan po de khertak an ni thina ni pahni na Bethlehem West Bank ka Bethlehem kan lalpa pian na hi Israel Independent kumsang khazakwa somli pariat khat chuan 85% hi Christian an ni a mase indona wangin ele parlama har satna na satak an tok chhofo thina an pem chuak na sa a kumsang he som pasaria chuan Christian hi 10% chau an ni to ni kumsang he som ni pathum buai na chwa ma a albabis le a una pa chuan tourism ma an na an chana Bethlehem University a English irtir tua an tangta a tuna an department azir lai som thum zinga chuan Christian chu pahnih chawan ni tunchuma popin helai vel aron tlo wang hian Christian te chu an harpha sot an ringani pahnina Nigeria nu le pati an mang ang tuna hian Nigeria rama Muslim hel hovin me chinau pang an ruk bo thina wangin nu le pati an mang ang em a November ni sompria sang ni somni panga a Government Girls Comprehensive Secondary School Kebbi State maga khwa a me chezir lai somni panga an ruk bo le an nu ni thum November ni somni pakhata St Mary's Catholic School na pang zathum pathum le zirtir tu som pani an ruk bo tang khat chuan zirlai le an nu le pate chu hlo in amana an fate school kaltir ngam lo an pung chhauna sa hle ani no pang zathum pathum ruk bo zinga me chinau pang ruk bo pakhat Paulina kum som pani chu apa jakaba chuan afanu chuan le khachiar le sai angai na em a an kaushan sai pola po atela doctor ni hi atum berani an ruk bo thu ka chat khan heart attack ka nei lo chawani kan sarkar hian ka fanu khanung damin anron la chuak turani America le tu po min pui turin kan du ani ati Nigeria me puite hi kumsang ni sompalia Chiboka High School zirlai zani somsari paruk boko haram hovin an ruk bo chang khan an beidong to a khata tanga tun thleng hian zirlai ruk bo na voi som pasari athleng to a atlem bera no pangsang khaza sari an rubo to ani ti in Amnesty International chuan asoi kum khat chung lek July sang ni somni pali le June sang ni somni panga inkar khan Nigeria rama hian in ruk bo na rum zakwa somkwa pasari aum to a school na pang sang li za sari somni pani an rubo to a chung zinga za sari somruk pani chu an thatani ti in Africa Focus Consulting Firm SBM Intelligence chuan a reporta an mani tlan nan hian arubo tu te hian sum tam tak an phut chin chu wangin Nigerian no pang makdadwai za panga zinga makdadwai som pariat vel chuan school an kalngam to lawa an khongai thak tak zetani ole khati zong khatun chumatana kan puan theite chu ni le ri phut mai sela milo clear saka milo like sak chin tu te chunga kan lo me